Nisa bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngeskua ban kerpa ipi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ong ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki batamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke batamai hakini ki stories ngi shed upload mana kapor ngi pentep kum kane bangila upload video ke batamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke batamai tis ngubha follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload tamai ti sesisen pat ngi pinang ngubha ip baro syakanika channel kajangi bat hakanika video ngin pe ya kenika post kabarang shalai tamai hapo Meghalaya ya kenika post la pelat daka ICAR umyam mentau benai arajar apo ar kakerteng jangan ke post kedai field assistant kelas date lani katari ke bakado bapila ban samjiki applications kedai ho kandro tereng benai Jun arajar apo ar ya kenika post field assistant ke balai arteli ke upper age limit kedai lapasan senam ka salary lani ke tolop kedai katsan hajar hakshi benai ke educational qualification kolong komni Peladeban pendap ya ka bachelor's degree haka science lani agriculture lani horticulture kin kam ai preference gitu ki badan ya ka working experience haka horticultural produce processing lani biochemistry lani ki badan knowledge haka computer ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply ya kani ke post pihak ban send ya ke application ya kani ke application form pihak ban yo naka official notification kalau apply hi dengan ke ICAR kalau adon lang kene ke application form hapo katuka official notice te pilak ban send ya kene ke application te pilak pendam badru yaki scan copy jongki original documents ki jongpi syakane ke email address russit7@rediffmail.com syaka kanru trek benai Jun arajar apoar anda kila ada ban screen ki applications kinsa pentep yaki eligible candidates syapangka interview lingba ka email dan ka phone yaki original documents yang kini ki candidates ki habban wanra nomor bakin sa verify hakasngi belong ya kanika interview ini ru banra kawai ka application ke badan baka full biodata ke bapila address to the director ICAR research complex for NEH region Umyam 793103 Meghalaya ki badan lang bat ki photocopies jang ki certificates bat ki marksheets jang ka HSLC sheneng pidon kamru banta ya ka passport size dor ko jang pi hajrong jang ka application ka official notification lani ka official notice ka bala pelai hi da kanika ICAR ngal ai po description jang ka video tis ngabha download bat pulih syaya ka show pin apply kanika post kana ba pin tip shusho spang wiki details ka application form ru pila banyo na kanika official notice